Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jongpi. Noilam jong ka United Democratic Party uba kermen sila ubalong ru menteri ke sorkar jela haka arpo trik no pra arjar arpuar ula Kyrpad di Paidbah jong ke jela bakin Ailad ya ka United Democratic Party bahkan bat yo lakam Synshar haus nam arhajar arpulai haka jinge keren bagila pathai kubor ba kermen sila ula kular ba ka UDP kan tresh tom nak bentawan wanra ya ka roi kapa haki shnong kitau jong ke jela Khliehriat shushu lakan turu ya ki Paidbah bakim day setia ban syak thong da kapisa ha kapuar election namaru bayo kin sababi hadin balakut ke election. It's a politics. Haga politics way kinam lai ban yero ibe kamde nimde ban yero namar Indians ni kwa ban yo iki numbers of seats kanang ba balak cukup poru mde tang da ka boy chuyo kita kisit dari botham mengaong dari kwa ba Paidbah kisem tu ladam tang akren keno yo shpang jongwe Paidbah usung tu ba ma kermen ukren ke bedai ni bomde so for this ngang anum ong AA jing day but kiwe pat ki party nitang kowe nganut ban ong ki Paidbah juga state jogi ba kajing I jopi ngala I ba kadon bat ni kat komentar ninge skim ba gane kajing I kan yai ne hadu kesni thebot but haden kata dalayo I kajing job ni kular bin shikri ho nabenta jo Paidbah jo state jo ni but min le ye ka babata me na ba ke ya board bikila ai ni kanam long le ni kat kum kujing I jo la kinu ki botre ye ka kam kujing ka thok no kandon be ha ka politics si domdon kujing ka no ndon kujing le lada menta ngangai le persha ban we ngan yero yo tam lo ngan hak no ai no doubt for that Retang ko nga kuwa ban request ki Paidbah jo state jumi ba sapet ya ki kam jong ki MLA ban kunjuru ya ki kam jong ki we khnang ba kani ka state jumi kan I ni kuwa ba baro ki candidate kin persang hi ban le ni ban pen I gat kum kujing sio le ni kujing kuwa jo ki ban sio thu I ki Paidbah ka bakhadu I ka de Paidbah hi ba ban sio thu ban le ya ka badon kam namar kani ka de ka bor ke rights jong ki Paidbah bikin jet economic mat but ha cukur kom ru lamba kata jing angno jong ki Paidbah ngangi skem arajar apply khamtam ba lamba ki jing I jong ki Paidbah ngar request ki ban Ailad yengi khamtam ke UDP ke regional party jongi bakan lead ye state khnang ba ingin pen I ya ke e ke bangila ban le na benta ke jai ben riu na benta jong state jongi ban request ru ye ki para kandidat bukan bani contest ke election tangi konsensi lajong gai ya borok kini ki 100% kisi bangin late ban prisyo thu yo Paidbah ya ke ek basisha de ke boy you can talk no hadu utau pot bangin hap thok hap shukor ki Paidbah 100% thu ya ki shisha ke ek junduna jong ki MLA leni the other candidate konsen thu kita ke ek motive jong ki konsen thu kita de ke ba itu lamler leni de ke ba shukor ki Paidbah tangban yo ko bos kata ke ke we ke kwa juna wat ye ledi ru ngan persang ban le kunta banum de ban penbe ki Paidbah ki materialistic ma kata ke we ke kwa jing anut kum candidate ban contest ke aracha apply election example kum consensus juna just think lada ke pisa ke tre kam kan no bila ban ai 6000 we lada bi ai 6000 1,000 kan poisa crossing ne ifin yo kat kata bisa hanre hangne ngan ni thu bi kat kum jing I jonga na kan mau last election ki briu ki thep yanga tang da jing I ban man taru ngangi skim bikin da thep I da jing I katu ki jing I ni ye don na do 8,000 khat pra hadu unta la news nem na do 8,000 kan riu kan nyu ter hadu unta kan kadang ne bat kandang yai ne ngindang yai penting katu ki jing I ngit skim ba ki Paidbah jong konsensi jonga kin yai long ki break busne tho kum bikila Ailad yana kum samla ban yai chikmat hakne ke temu kin dang ya ahi request ru yaki ba ki ek juntuna ne leng jonga yo le se
hak keten lene hakikam kijam nganumla banle kat kum jing kwa jing pai ba hari ke mon bantri storm lene banle ke kam ku ba ngadon de ting ting bimis mo minumla ban deliver 100% pangangi skem lomba kijing Ailad chongki hakini ketem ku banwan ngadam la shi banle ba khamba ki kam. When it comes to politics of Wajati Hills, baro ini persang banile ke ikelat mah bani job ban struktur ipai ba. Le money does come take a priority. Kalau ban take a secondary ne andre ban ong priority money doesn't arise. Dengan ong money can buy happiness. Kana mentoy pi yo bisa pi tebot in the end pi babe. Kabah tebot da kemon sebab hadin part pin seyo kejikun. Kata kita jingkwa juga. All the youth should not be money minded, and they are not till date. I have not seen that our youth are money minded. And they should come out orang yang skin bikin long kita, bikin long ki youth berpej nak minta ke bahar kemiat jangka lebih ke jangka. So I wish our youth will take action this time for the betterment of our state. Kita ayat ki paperwork, ki perlu ki belai persang ban thep mah ki ban ayu. Ya kini mining lah ya teh ki paper joki teh hadu hak ek stage mentah ki lai pun impatip, but I wish them all the grand success that may God be with them, especially ban terdep kalau ya kini kam kenang bau Paidbah jeng yo ngimtip ke ek outcome jang kata ke scientific mining lomba kini ki norms pini hak perlu mentah, but at least ladangi yo ban persang swa kenang ngimtip ke ek outcome nanta ladangi I bagade ka bamla ban ayu bamdon profit dengan tajung Paidbah. So we believe that the government will do some change or maybe ask the central government to relax on these norms. When it comes to coal mining mo kaweng ako abanong katkum ki guidelines ki norms bingi hap follow kadai ki norms ki basitom ma kamdai ki busuk yo ri Paidbah ban yo ban follow yo borok itu ki norms handai ngangit skem ba ke jingtu jung sarkar ke doni ke jing bahang tu wala dangi sitom ban budden ikti norms ru dan ban fulfill and in the end nginam la hi ru ban phai byang siden kumba ke jam shwa mar hangne ngin la ban in tang ki brew don ki ding ki sei ki murat re ni happy jaga environment as a whole ba kumno ngin balance ga ina kata ka don ke ni scientific mining kanang ban penimlut ya baro untang ni kibriu nama lada ni untang ni kibriu ni yo bisa Indian minle ayu hapun don su kemariang so ban pendek pensai kemariang you don't come here ke scientific handai lada long ke bala ni you let's say near future mah maybe the next government kena wat kilat kilanti ba kumno ban pen kham jensuri ya kini ki norms ni kini kendon kena buri Paidbah ba duna haki pentai ba pher khamtam kini ki bomdon ye to ki area ni ki bei par ki chinuna kinang la ban le ek pudon kam kana ban yo ek maini ya kene state government alone kanam la e ban le kini numar ni ha follow ki norms ki ba pher khamtam do la central norms so na kata ka daw ban ong ba state government ka la ban le do ye kata numar Indians ni have follow the procedure ke ibdan kam state government ban but la ban should bypass the bro they have if this in the hand of state government by now would have been done mah kat kum jing kwa chung Paidbah dei ni hani kum ki minister dan ni kum ki no pe je state ni kwa ke e jing kwa chung Paidbah bingin implement no ya kata da ka bah da ka ba le da ka ba penjot ke marian andre ting ting ki don ki banta ni kwa ban le ru nginum la ban le